digoreng. Tas beli. Iya, mantap lur. Ah. Rek wong Jawa ngarani lur. Kenyil-kenyil lur. Lur, Bu Li karo Babe sekarang ngonceki singkong, Lur. Mau bikin apa tuh, Beli? Mau bikin cenil, kojor, entron-entron, Dok. Wih, berarti jajanan loh hari ini. Jajanan desa lah, Bu Li. Oke. Wes ayo, Lur. Bu Li saiki karo Babe tak ngonceki singkong, Lur. Iya lur, ya. Iki babe tulung Bongso. Tulung bongso. Oke. Lur, singkongnya di lempar babe Ya, Be. dan bersih lur ya. Oke. Dicuci lur. Wih, mantep, Be. Mantap. Mantap lur. Sama lagi ngapain tuh, Beli? Iki lho, Nduk, motongi singkong. Heeh. Sing arep tinggi kojor engko, Nduk. Kojor iku apa to sebenarnya? Singkong goreng. Wah. Lek ngene Bu, lek jenenge kojor. Oh, ngono to. Iki. Mau ngukus singkong, Lur, sing Iya, mau Bu. dibikin kojor. Oke. Lur, iki arep ngulek bumbune kojor. Heeh, Beli. Bawang putih karo uyah ngene iki tok ae wis. Oh, 2 tok ya. Oh, dua tok. Bawang putih, garam wis. Oh, sing dilek iki tok. Ya, Beli. Bawang putih wis lembut sing arep nggih bumbu kojor. Ya, Beli. Tak masuk nih kene. Oke. Kayak penyedap, Lur, sedikit, Lur. Dikasih mentega cair, Lur. Oh, mentega Jadi cair. cairnya iki mau. Oke, Beli. Ben gurih ta, Beli? Oh, ben gurih lho. Oke. Kasih air. Ya. Airnya berarti agak banyak ya? Gak banyak. Engko apa nih singkongnya bentang gelam. Oh iya, ben kerendam ya. Ben kerendam. Oke, Beli. Ini yang mau dibikin cenil sama angkron tuh diparut dulu singkongnya loh. Iya, Beli. Begini kayak biasa gini. Singkongnya diperes dulu lur, patine bene airnya bene apa berkurang. Ya, Beli. Ben nggak terlalu basah ya. Oh, singkongnya wis mateng lur. Ya, Beli. Tak entar sesek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Beli. Wah, Iki klopone tak kukus pisan. yang buat anu ya, cenil nanti ya. Cenil. Oke, Beli. Kojore dilebokne bumbu ini lur. Ben gurih engko. Iku masih sawi lho, Beli. Sawi singkong lho. Sik singkong, singkongnya dilebokne kene. Oke. Kojore digoreng. Mateng kojore. Ya, Beli.
Lur, iki bumbune tonto. Ya beli. Enek dong jeruk, tumbar bubuk, lombok gede, lombok cilik, bawang merah, bawang putih. Iya. Ben rasane rada pedes-pedes ngono. Oke. Kayak wiyang saiki. Oke beli. Sekarang bumbunya tonto dimasukin di singkongnya. Oke beli. Singkong parutnya. Oke. Masuki bawang pre. Oke. Masuki menyedap. Ya. Tambahi garam dikit. Heeh. Micin. Tambahi kelapa lur. Kelapa parut ya. Kelapa parut. Tempatnya dipindah lur, kurang besar. Ya beli. Iya, agak besar ya. Enak lek ngaduk ya. Lur, sekarang goreng tontonya lur. Oke Ini beli. loh bentuknya, Mm-mm. gini. Tangannya Bu Lik mau wis cuci bersih loh. Ya. Sudah mateng tontonya. Ya beli. Wow. Lur, sing arepe dibikin cenil, Iya. dikasih kanji dulu. Oke beli. Kanjinya segini aja. Heeh. Ini kan singkongnya segini sedikit. Heeh. Kanjinya sedikit aja biar nggak atos. Oke beli. Kasih garam Heeh. dikit dikasih anu lur, gula dikit lur biar nggak campak cenile. Enak. Nah, dikasih vanili sedikit. Nanti cenilnya mau dikasih warna apa beli? Kasih warna kuning sama merah dok. Dua Sama, warna. tiga. Anu yang Satunya satu polos. polos nggak dikasih warna, yang dua kasih kuning sama merah. Beli. Lur, yang ini dikasih kuning telur. Ya. Pencet beli. Hmm. Ini kasih warna merah. Oke. Ini sekarang ngapain beli? Ini mau nganu dok, gelintiri cenile dok. Oke. Tangannya kasih tepung dikit. Ini mas bersih loh tangannya. Wis cuci. Ben nggak lengket ya? Nah ini. Lor, cenile saiki direbus dulu. Cemplung ning ngene lor. Lor, apik lor cenile lor. Merah, kuning, putih. Dadi lor. Wis mateng dintas cenile. Ya beli. Lur, le gawe jajanan apa jenenge lur? Cenil. Cenil. Kojor karo iki entonto wis rampung lur. Ya be. Nah, saiki babe karo Bulik arepe piye lur? Mau iki lho lur, Nyemil. nyemil iki lur. Ah. Iki bukan
makanan tapi nyemilan iki lur. Iya. Wis beli. Heeh. Ndang aku. Apa juga nih cenil sih? Wah, cenile sik beli. Iya. Wah, mantap cenile lur. Warna-warni be. Bang ijo kuning ngono lho lur. Oke apa didik be? Alah wis pokoke kira-kira lah. Ijone gak enek iku be. Kane ya. Kuning. Bang kuning putih. lur. Maaf ya lur ya. Wah, tenan. Mantap. Mantap ya ya. Keangel dicepot. Heeh, ketok sak anu sendoke pisan Iya, lah. iya, Oh soalnya. lah, iki lho lur. Oke. Gitu. Ben kelihatan be ndi be. Cenil lur, cenil. Cenil lur. Lho entuk. Mantep ora lur? Mantep to? Cenilnya gandeng renteng. Iki cenile iki tenan lek gawe buli kompak iki lur. Bersatu ya be. Wes ayo be, Wes. teman be. Iya, Lur. Duduk be. Babe mulai nyemil iki lur. Ya monggo. Ya. Semoga lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lor, ikut maem cenil karo babe karo buli. Heeh. Oh enak. Lur. Rek wong Jawa ngarani lur. Kenyil-kenyil lho lur. Heeh be. Nil lho. Tenang lur, mantep tenang lur. Mantep beli. Mantep lur. Boleh. Mau be? Bunga. Apa? Cenilnya kurang. Buat dewi be? Ya. Buat dewi. Langsung ngambil sendiri be. Maaf ya lur. Timun juga emang babe tapi tak ke ini lur. Heeh. Dua kali lur babe lur. Tenan lur. Ora ada zat tapi nikmat iki lur. Enak tenan lur. Heeh. Iki lur. Entuntu lur. Aja melu babi entuntu iki lur. Lho Budi. Lah kok iki beda? Beda. Enak oleh. Enak lah enak. Gurih. Gurih ya. Kowe digado kena nggih lawa madang kena be. Iki ya. Entuk kowe. Aku saiki saiki ae. Engko tak galau madang jare kena, heeh. Kowe tak sambelin. Lur. Heeh. Nah. Be. Kojore be. Heeh. Ndang dikok dhewe. Anek pedesil. Heeh be. Kau udah ge ya. Piye iki? Cenil wis, entuntu masa ndimo kojor. Hah? Oh ano. Komplit. Komplit. Harus komplit be. Oh enak. Gak apa-apa ya lur ya. Gak Babe apa-apa. kabeh nyicipi lur. Iya. Enak lor kojore lor. Lek isin gak wareg be. Heeh, Tre. Iya betul lur. Singkonge lur. Heeh. Singkong ketan iki lur. Punel. Ya gawem piye punel lur. Heeh. Top iki. Kan beli. Nah, tak. Apa ini? Apa ini? Wedang apa? Wah. Wah lor. Wedang wah lor. Lek masuk angin iso ilang. Gak tahu medak ngombe lah. Tas beli. Iya, mantap ya lor. Sip. Lor. Coba lor, kene sampean wedang opo ngene iki lor. Iki iso masuk angin iso ilang. Terus sekali ngombe iso seger sriwing ngene gitu. Kayak anget-anget ngene iki jan jan cocok, seger tenan. Piye cemilane? Tenan buli cemilane gonggur. Alhamdulillah lur. Le nyemil babe karo buli wis rampung. Heeh. Iya to lur.
ya wis lega ngombe apa jenenge Lur? Wedang. Wedang uwo. Heeh. Babe Aruli tetep ndongane dulur-dulur kabeh di mana aja berada. Diparingi seger waras, sehat ya Lur ya, panjang umur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine Lur. Amin. Oke Lur, wassalam Lur. Matur nuwun.